away auto tani moto and you to any opportunity. Abusuya Kumawood actor your friend Salinko aware ene November bosumia etoso dubaako ne de etoso enkro 9 November 2024 ewo Haatso na ne yede foforo kwara aware ne abusuya niema gom na wei eye Salinko awade a etoso mienu onim se ne first marriage ne de eguye e Salinko na beto nanim ton ewo internet kasa homa ne so ntentan kese no kire mu se ne first marriage a edi kan eba so no egu e ma ne ex wife no kra no eguye no ne ex wife no ane edi kan eware sani a eda osunzu ntino Salinko ne ex wife no eni ono so edi kan wade kra de dada ene nyame ayadoma eye Abraham sani bibire na defre na yesan efre ne Salinko enso ensa to ne de so enya sem ketu akra na Lydia Salinko eware no ye friend Nancy na ene nepa wani kohwe ewo eye Haatso eno won krampotemu ha na enra ana traditional marriage na na abusunya de no ekoso anase ehyaase ekura ewo Haatso ene ne monti nso anie okọ internet kasa homa ne so a obenya bibiri na ahwe na ene na white wedding na sorry de no ha ekoso ewo eye Methodist Church branch a your friend Ascension Society eno ewo Haatso ekomok nkrampotemu ha na abusunya nyasem ketwa ne sister nso e baboko na Salinko di asa ehia no na enyasem ketwa na abusunya yemposo ha nkwhwe yani so ade e wasore dem ho emra na yeba yatos na before ebekore video ni bi edi aban mekanfo characteristic company limited indua your friend is amisha ne zaade capsule so de ama se na before ebekore video ni bi edi aban mekanfo characteristic company limited indua your friend is amisha ne zaade capsule so de ama se infection bacteria bi abaji ni pedua na kenten so oba edu mfichi kwachi outi ya wuti pains mefidie no bro no so bi atumi to nkaswa ko unse buoma eye wadru eno no hindi eba mesha eba malaria fever typhoid diabetes so blood pressure ne yade taikosora eye wadru ni hindi eba mesha na ye be ma for aso frame say zaman capsules eye memedru tatahwe ebesisi yade sexual weakness dia eye wadru eno no low sperm count yade ababija so de oyero komchu a kanchima kompemu asisi na ho asane agufoma koje eye zaman capsules na drui fdi ahwemu ade atom se eye abusia yenya musia nkwahwe yani so ade e wo Salinko awade na se emra Indru hono yewo ebe na yebu mu no Indru hono na yewo ya kana bro for say before you met there go we are already there. Yeah, before we go we are there. Yeah, me blay school abo sa ko Ebi na abo wo no se na jo sa abo akoko no ebi na abo wo no Jimmy aje me ne me blay ke ka buku ah Nesse so o prof na kapa o Salinko wa kasa me eja TV na me sua brofo o mon kakra me sua ja cha mo ne eyi mo na you are picking up thank you.
na oka oba yesana wetu wanabeshero na pili wa kushirika kwa sisi Milisaka wen aye hondo hali hondo aye utujie eni yo kutujie eni boshe na walo ena wari wona meja ewo yame eja oba yame oba eni okoko eni yame sokoko ni amen. Aye hondo aye hondo eni boshe na walo wona meja oba eni okoko Awusia na de kwa so e wa sorry dem wane Don Little ha unim se one Salinko yo mutalapa ne namfo ane sa chese ono na minim se minim ona na flower boy Salinko so ya gola so ya pani unje mu ne bobele ni sibre na ene anya asem ketu a video is Iron Felix Adaroma anode to ne Instagram page ayen so yetumi adrete ho kakrade amawa abusuya na enya asem ketua yebekọ so de ene adi akiri yebemu onya feelings wom na bibia no atumi adi mu a ene sister Nancy ene Salinko a yesan friend Abraham ene omonso afri eye asudadie ni mu na make say the Salinko is off from the marketer. Ladies and gentlemen, yenyina fidikasi so ne mom congratulations na yebekọ so de ene adi akiri other videos bi ebepiem ewa wade na sene ye de bebro ya frame Dan Kwesi Prince na before mekra mu ameyakono mekanfo Charistic Company Limited in refer is Amisha ana zaaje capsule so the amount say be infection bacteria si bia beji ni pedua na kenten so ba idun fichi kwachi out ya wuti pains ewo mfichi kwani ma bro no so fidua no bra tumi eto nka e wadru no hindi
infertility or prostate problems ya de bonia wan hwe yi a begu anim ase oba entrama ode buama sentenka emo ase kwaji mpanimfo ndre bi na omuhindi heba mesha no eba malaria fever typhoid diabetes or blood pressure ne yade a etai koso akwaji mpanimfo ndre bi tatahwe drupa na oye bema na ode waso fem wate se bema woni gyenyina gina empam ode oyere okomuchu akanche ma girlfriend okompem timkija ya na ohun asane egufom sisi yade sexual weakness low sperm count yade abija oso a wadru ene zaman capsules na edru FDA ayhwem ade atum se open do to akọ pharmacy herbal stores bi ebenwa onsa ebeka empanimfo endro bi doctor ahoma no ana egu screen aso fa frem empanimfo emmon komo ntwetwe nkomo ka oyade ekere doctor na empanimfo enje penie enso emma anomu aipa na bibia tumi adimu yefam dan kwesi prince mesero so ba no subscribe no ahye na busu na tumi akoso ayekese makra